салом тамошобинони азиз, хулосаи хабарҳои муҳими чоршанбе 5 майи тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. дар ин барнома талафоти тоҷикистон дар муноқишаи марзӣ бо қирғизистон ба 20 нафар расид. эмомалӣ раҳмон барои аз нав сохтани хонаҳои харобшудаи мардуми Исфара ва Овчиқалача 1 моҳ вақт дод. 700 000 сомонӣ кӯмак ба оилаҳои қурбониёни муноқишаи марзӣ. муноқишаи хунин сари ҳокими вилояти ноҳияи Ботканро хӯрд. корманди МБТИ Ваҳдат ба гирифтани мукофот бо роҳи тамаҷҷӯҳӣ айбдор мешавад. ҳушёр бошед, хатари селу тармаву жола дар Тоҷикистон то 7 май боқӣ мемонад. ҳалокати 3 нафар аз ҷумла 1 кӯдак дар садамаи марговар дар Машҷоҳу Ваҳдат ва Конибодон. ва акнун тафсилоти хабарҳо. радиои озодӣ рӯзи 5 май номи бозду қурбонии дигар аз тарафи Тоҷикистон дар муноқишаи ахир дар марз бо Қирғизистонро нашр кард. Акимбой Ниёзов 39 сола ва Нусратулло Набиёв 20 сола, ҳарду сокинони ҷамоати Чоркӯҳи Исфара, яке аз нуқтаҳои доғи ҷанҷолии марзии рӯзҳои 28 ва 29 апрел соли ҷорӣ буданд. Шукрихон Самиев, раиси ҷамоати Чоркӯ, марги ин ду сокини ин ҷамоатро тасдиқ карда гуфтааст ки яке аз онҳо Нусратулло Набиёв сарбоз буд. мақомоти Тоҷикистон то кунун расман ҳаҷми талафоти ҷонии тарафи худ дар ҷараёни муноқишаи марзӣ бо Қирғизистон ошкор накардаанд. рӯзи 4 май як манбаи Азия Плюс дар маъмурияти вилояти Суғд хабар дода буд ки дар муноқишаҳои поёни моҳи апрел дар марз аз ҷониби Тоҷикистон 19 нафар кушта ва 88 нафар захмӣ шуданд. ба гуфтаи ӯ 15 нафар дар Исфара ва 4 нафар дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷон бохта. аз ин 19 нафари кушташуда 10 нафараш шаҳрвандони мулкӣ ва 9 тани боқимонда марзбонон ва кормандони дигари ниҳодҳои интизомии Тоҷикистон мебошанд. ба иттилои ин манбаъ ҳамин тавр 64 нафар дар Исфара ва 24 кас дар Бобоҷон Ғафуров ҷароҳат бардоштанд. аммо нашри исми бозду қурбонии муноқишаҳои ахир аз ҷониби радиои озодӣ иттилои ин манбаъ дар мавриди шумораи кушташудаҳо аз ҷониби Тоҷикистонро зери суол мебарад, чунки дар ҳоле ки манбаи Азия Плюс шумораи кушташудаҳоро 19 нафар мегуфт, дар матбуот то имрӯз аллакай 20 исми кушташуда аз ҷониби Тоҷикистон нашр шудааст. ва аммо дар ҳоле ки мақомоти Тоҷикистон шумораи қурбониёни муноқишаи ахири марзиро расман ошкор намекунанд, вазорати тандурустии Қирғизистон ҳар рӯз омори расмиро нав мекунад. бино ба охирин маълумоти мақомоти қирғиз, аз он тараф дар муноқишаи ахир дар марз бо Тоҷикистон 34 нафар ба ҳалокат расида, 149 тани дигар ҷароҳат бардоштанд. рӯзи 5 май раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва фармояндаи қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷабалӣ Раҳмоналӣ ба манзилҳои шахсони дар натиҷаи муноқишаҳои мусаллаҳонаи марзӣ ҳалок шуда ташриф оварда, аз номи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба наздикону пайвандони шаҳидон таъзия баён карданд ва ба ҳар оила 70 000 сомонӣ, дар умум ба 10 оила 700 000 сомонӣ кӯмакпулӣ расонидаанд. хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар дод ки раиси вилоят ва фармондаи нирӯҳои марзбонӣ зимни боздид аз манзилҳои ин 10 қурбонии ҳаводиси ахир сокинони ҷамоати деҳаи Сурх Бахтовар Маҳмудов, сокини ҷамоати деҳоти Чоркӯ Собир Ваҳобов, Манучер Қаландаров, Ҳакимбой Ниёзов, Нусратулло Набиев, Ҳасанхон Шаропов, Далер Эшонов, Иброҳим Ҳошимзода, Ҳикматулло Маҳкамов ва сокини ҷамоати деҳоти Ворух Меҳрузиддин Болтаев таъкид карданд ки қаҳрамониҳои фарзандони шуҷои ватан ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳад шуд ва ҷонисориҳои фарзандони давр ки барои ҳифзи хоки сарзамин худро сепар сохтанд, дар саҳифаҳои таърихи миллат абадан сабт мегардад. падари марҳум Акимбой Ниёзов ба навбати худ гуфтааст ки ҳифзи марзи ватан қарзи шаҳрвандии мост ва мо бо тамоми нерӯ барои ҳимояи кишвар омода ҳастем.
раҷаббой аҳмадзода гуфтааст ки фарзандони қурбониёни муноқишаи ахир таҳти таваҷҷӯҳи давлат қарор гирифта, баъди хатми мактаби миёна барои шомил шудани онҳо ба мактабҳои олӣ низ мусоидат хоҳанд кард. ӯ афзуд, барои поси хотири шаҳидон лавҳаи ёдбуд низ гузошта мешавад. раиси вилояти Суғд рӯзи 5 май ҳамчунин дар деҳаҳои Хоҷаи Аъло ва Сомониён аз манзилҳои истиқоматие ки бар асари муноқишаи марзии охири моҳи апрел рух дода хароб гардида буданд, боздид карда, бо соҳибони онҳо суҳбат кардааст. ин диду боздидҳо дар пайи гуфтугӯи телефонии субҳи 5 май президенти Эмомалӣ Раҳмон бо Раҷаббой Аҳмадзода аст. Эмомалӣ Раҳмон дар он гуфтугӯ амр дод ки мунтазам аз аҳволи оилаҳои осебдида бохабар шуда, дар муддати 1 моҳ тамоми манзилҳои истиқоматии харобгардида ва осебрасидаро пурра бунёду барқарор созанд ва бо маводи зарурии рӯзгор таъмин намоянд. Президент ҳамчунин супориш дод ки ба оилаҳое ки бар асари муноқишаҳои марзии охир моҳи апрели соли 2021 наздикони худро аз даст доданд, кӯмакҳои моддию молиявӣ бирасонанд. сарвазири Қирғизистон Улуғбек Маъруфов намояндаи салоҳиятдори ҳукумат дар вилояти Боткан Ормурбек Суваналиев ва раиси ноҳияи Боткан Оқулбек Оразовро аз мақомҳояш барканор кардааст. онҳо роҳбароне буданд ки дар поёни моҳи апрел дар марз бо Тоҷикистон ба хунрезиҳои дар таърихи муноқишаи марзии тамоми Осиё Миёна бесобиқа роҳ доданд. Суваналиев ҳанӯз рӯзи 4 май дар бораи истеъфояш аз мақомоти волии вилояти Боткан хабар дод ва гуфт бо қарори ҳукумат ӯро ба кори дигар мегузаронанд. Генерал-майор Суваналиев ки 61 сол дорад, тоза 15 феврали соли 2021 ба раҳбарии вилояти Боткан таъин шуда буд, вале дар ин мақом ҳамагӣ камтар аз 3 моҳ кор карда тавонист. бо қарори сарвазир Абдукарим Алимбоев намояндаи нави ҳукумат дар вилояти Боткан таъин шудааст. Алимбоев намояндаи бо салоҳияти ҳукумати ҷумҳурии Қирғизистон дар вилояти Боткан таъин шуд. қарори марбутаро сарвазир Улуғбек Маъруфов имзо кард. гуфта мешавад дар иттилоияи хадамоти матбуоти ҳукумати Қирғизистон Абдукарим Алимбоев 48 сол дошта то соли 2016 раҳбари хадамоти марзбонии Қирғизистон буд. солҳои охир ӯ дар мақоми сардори ситоди ин хадамот хидмат мекард. ҳамин тавр бино ба иттилои хадамоти матбуоти кабинаи вазирони Қирғизистон бо қарори сарвазир Улуғбек Маъруфов Оқилбек Оразов аз мақоми раҳбари маъмурияти давлати ҳокими ноҳияи Боткан озод карда шуд. Оразов раҳбари дохтарин нуқта дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон ноҳияи бо исфараи аммарзи Ботканро ба дӯш дошт ва як раҳбари зидду нақис ба шумор мерафт. шаҳрдории Исфара Баҳовиддин Баҳодурзода рӯзи 29 апрел вақте тир хӯрд ки барои музокирот бо Оразов ба деҳаи марзии Хоҷаи Аъло омада буд. ёдовар мешавем ки қушунҳои марзбонии Тоҷикистон ҳанӯз дар рӯзҳои аввали муноқиша 28 апрел Оразовро ба иғвогарӣ айбдор карда буданд. 28 апрели соли 2021 соати 16:00 дар мавзеи нуқтаи обтақсимкунии Галавной воқеъ дар болои дарёи Исфара ва ҳудуди деҳаи Хоҷа Аълои ҷамоати чоркӯи шаҳри Исфара дар байни шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон муноқишаи сарҳадӣ рух дод. шаҳрвандони Қирғизистон ҷониби шаҳрвандони Тоҷикистон ба сангпартоӣ пардохтанд ва дар натиҷа 7 сокини Тоҷикистон ҷароҳати гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. гуфта мешуд дар изҳороти марказии матбуоти қушунҳои марзбонии Тоҷикистон. рӯзи 29 апрел мухолифати тарафҳо дар марзи Исфара бо ноҳияи Боткан ва марзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва Лайлак ба тирпаронии шадид бо истифода аз автомату миномётҳо ва мошинаҳои зирепӯшу дигар техникаҳои низомӣ печид. бино ба ҳисобҳо дар муноқишаи ахир дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон аз ҷониби Қирғизистон 34 нафар кушта ва 149 нафар захмӣ шуда, аз ҷониби Тоҷикистон 20 нафар ҷон бохтанд ва 88 нафар ҷароҳат бардоштанд. агентии мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон хабар дод ки тафтиши пешакии парвандаи ҷиноятии Абдулхайров Искандар Раҷабалиевич, мутахассиси шӯъбаи барӯйхатгирии техникии корхонаи давлатии фаръӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул дар шаҳри Ваҳдатро анҷом дода барои баррасӣ ба додгоҳ фиристодааст.
مرکز مطبوعاتی اگنتی گفت اسکندر عبدالخیروف ماه‌های سپتامبر اکتبر سال 2020 از شهروند سعید مرادوف برای از نو ترتیب دادن شناسنامه تکنیکی حواله‌داری منزل استقامتی پدرش سعید مرادوف واقع در سراغ شهر وحدت کوچه ینگ بازار خانه 14 ا مبلغ 3000 سومانی طلب کرده گرفته است. عبدالخیروف بر اساس قسم یکم ماده 324 کودکس جنایتی تاجیکستان با گرفتن مکافات برای طمع‌جویی یعنی طلب کردن مکافات مالی یا فایده مال و ملکی از جانب خدمتچی کارخانه برای اجرای کار معین یا رسانیدن خدمت که به دایره وظیفه خدمتی چنین کارمند داخل می شود، همچنین قصداً گذاشتن شهروند در چنین شرایطی که او برای پیشگیری کردن ویرانکنی حقوق و منفعت‌های قانوناً حفظ شونده‌اش مجبور است چنین مکافات را برایش مهیا سازد، عیبدار می شود. گرفتن مکافات برای طمع‌جویی عملاً گرفتن پوره است، ولی از جانب آنهایی که کارمندان دولتی نیستند. بر اساس این بند قانون به عبدالخیروف جریمه به اندازه از 500 تا 1000 نشان دهنده برای حساب از 30,000 تا 60,000 سومانی و یا تا 2 سال حکم زندان تهدید می کند. کارخانه دولتی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول که به حجتگذاری منزل و دیگر مال و ملک غیر منقول مردم مشغول می باشد، یکی از نهادهای از همه فساد زده در تاجیکستان به شمار می رود. بنا به پیشبینی هواشناسان روزهای 5 و 6 می در یک قطار ناحیه‌های مملکت غیر از ولایت مختار کوهستان بدخشان باران می بارد، رعد و برق می شود. در ناحیه‌های نزدیکویی و کوههای ولایت ختلان همچنین ناحیه‌های تابع مرکز از شدت باران‌های شدید آمدن سیل احتمال دارد. آب و هواشناسان همچنین بالاروی سطح آب در رودخانه‌های قزلسو، یخسو، وخش، سرخاب، آبخیمگاب، زرافشان و اسفره را پیشگویی می‌کنند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که علاقه روز 4 می بر اثر باران‌های شدید در بعضی منطقه‌های کشور سیل آمد، از جمله در قلمرو آب گرم و سیچراغ شهر راغون کوپاره کنده شده راه ماشینگرد وحدت رشت لخش را از کیلومتر 76 تا 86 موقتا بست. همچنین روز 4 می سیل در ناحیه دیوشتیج ولایت سوخت بخشی از زمین‌های کشاورزی و قطعه‌های یاریرسان نزد حولگی را زیر آب کرده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده به ساکنان و میمانان تاجیکستان هشدار داده است که هوای نامساعد و باران‌های شدید و سیل‌آور در تاجیکستان تا روز 7 می ادامه می‌کند. در این روزها لغزش ترمن و ریزش سیل در ناحیه‌های کوهی و نزدیکویی وادی‌ها و راه‌های ماشینگرد کوهی از احتمال دور نیست. همچنین هواشناسان بالاروی سطح آب رودخانه‌ها را پیشگویی می‌کنند. به این دلیل کمیته حالت‌های فوق‌العاده از ساکنان خواسته است که در این روزهای آفت‌های طبیعی هوشیاری را از دست ندهند و همیشه احتیاط کنند. از مردم از جمله خواسته می شود که تا خوب شدن وضع هوا در این 2 روز 5 و 6 می به خاطر تامین امنیت شخصی از رفتن به شکار، جمع‌آوری ایزم یا زنبوروغ و دیگر زراعت‌های کشاورزی که در کوه‌ها و دامن کوه‌ها می‌روید خودداری کنند. به بچه‌ها بیشتر دقت داده آنها را هرگز بی‌نظارت نگذارند. و در انجام برنامه خلاصه چند خبری کریمینالی روز. در بین همگی 13 ساعت از شام 3 می تا صبح 4 می در تاجیکستان در 3 صدمه مرگ‌آور 3 نفر از جمله 2 پیاده‌گرد با شمول یک کودک 8 ساله جان دادند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شام 3 می ساعت 19:10 بر اثر بجره تخمیناً 110 متر چپه شدن ماشین تمغه موسی در حدود دهه آبردان نویه مشجع مسافران این ماشین صدارتما منگباشی و ساکن 39 ساله جماعت ایوان تاجیک امین نویه در جای حادثه به هلاکت رسیده است. صبح بر وقت 4 می ساعت تخمیناً 4:30 پیاده‌گرد مراد طایروف ساکن 61 ساله جماعت لاهوتی کونی بادام در راه خوجند کونی بادام زیر چرخ ماشین مرسدس مانده در بیمارخانه جان داده است. صبح 4 می ساعت 08:00 در حدود جماعت رازق در کنار شهر وحدت نیلوفر عالموی 8 ساله
زیر چرخ ماشین مرسدس مانده در بیمارخانه هلاک شده است. وزارت کارهای داخله گفت در هر سه مورد رانندگان از عهده اداره واسطه نقلیات برآمده نتوانسته به صدمه های مرگاور راه دادند. هر سال بر اثر صدمه ها در راه های تاجیکستان تا 400 نفر جان باخته بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. 3 نابالغ 15 ساله و یک نابالغ 16 ساله ساکنان ناحیه شامنصور به آن گمان بر می شوند که ساعت 2 شب 2 می پنهانی وارد منزل یک زن 30 ساله ساکن شامنصور شده 78,000 سامانیش را دزدیدند. 2 نابالغ 16 ساله، یک نورس 15 ساله و یک نورس 17 ساله ساکنان ناحیه شهرنو شهر ترسونزاده به آن گمان بر می شوند که شب 2 به 3 می پنهانی به طرف خانه چشمه در قصبه یکم شهر ترسونزاده در آمده 3 کندیسیونر تمغه سامسونگ را شکستند و از داخلش قسمای احتیاطی آن را دزدیدند. ضرر رسانیده شده به صاحب طرف خانه ساکن 34 ساله دوشنبه 15,000 سامانی حساب شده است. این بود چند خبرهای بیشتر را در سامانه بامداد پیگیری نمایید. خوش باشید.